Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, kita coba akan belajar Iqra kedua halaman pertama. Ada Mas siapa? Khalid ya? Di Jepang. Mas Rohmat. Oh, Rohmat. Mas Rahmat Khalis. Iya, Kayaknya orang Jawa iya, juga nih ya. Rohmat. Jawa mana, Mas? Jawa, Jawa Timur saya, Pak. Oh, Jawa Timur. Banyak Iya, sekali yang ngaji sama saya orang Jawa Timur ini. Mbak Wanti alhamdulillah. aja Jawa Timur itu. Baik, Saya silakan Mas. Ngawi. Oh, Iya. Ngawi. Saya Banyuwangi. Oh, banyak. Wah. Silakan Mas. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Mas, jangan buru-buru. Taro. Mas, jangan Ya, buru-buru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim gitu, Mas. iya. A'u, A'udzubillahi. bukan au, a'u, alif dan ain ya. A'udzu A'udzubillahi. billahi coba. A'u, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taro, bukan gitu. taro, Taro, taro gitu, Mas. Taro, 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 iya. ta, Taro, taro. Kemudian ta, tawa, wa, tawa, tawa, ta, tawa. Ini gabung-gabung. Tata. tata, Mm-mm. tada, taroh, Tada, baro, baro, bawa, bawa. Mm-mm. baba, Baba, baza, baga, taro, taro, taza, taza. taza, Taza. iya, Terus basa, basa, taza, basa, taza. Kemudian sasa, sasa, zasa, zasa. ba'a, Ba'a, ba'ata, ba'ata, ta'a, ta'a, ta'ata, ta'ata, saba, saba, saro, saro, baro, baro, tawa, tawa, toha, toha, jaka, jaka, kaya, kaya, jasa, jasa, jasa. Bagus. Kemudian yang ini bacaan pendek masih na ba. Mulai. nana, Na, naba, naba, naba. Kemudian nanana, na, natana, natana, nababa, nababa, banana, banana, nabata, nabata. Mana nabata? banata, Banata. Iya. tabana, Tabana, nataba, nataba, robana, robana, banaro, banaro, bazana, bazana, nabaza, nabada, badaro, badaro, nazaro, nazaro, zanaba, danaba, wanaza, wanaza, zaroha, zaroha, naza'a, naza'a, naba'a, naba'a, naba'a,
Naba'a. Sabata. Sabata. Tasaba. Tasaba. Wana'a. Wana'a. Nawafa. Nawafa. Ketutupan, Pak. Nih. Mm-mm. Yang Nih. ah, Ada. nah terakhir mana nih? Nafa. Naba'a. Ini Ah, sekarang. Sabata. badana. Atasnya dikit. Sabata. Oh, Mm. sabata. Sabata. Tasaba. Tasaba. Wana'a. Wana'a. Nawafa. Nawafa. Badana. Badana. Danata. Danata. Wanana. Wanana. Nawana. Nawana. Gus. Kemudian. Ya, tak. Kalau tadi titik 1, sekarang titik 2. Ya, mulai. Iya, belum biasa, belum pindah sini, Mas. Belum pindah ya? Sekarang. Iya, Udah pindah belum? udah, Telat. udah. Udah. Agak telat dikit ya. Ya, ya, Ya. ya, ya, ta, Ya, tak. ya, ta, Ya, tak. roba, ya, Robaya. ya, baro, Ya, baro. rona, ya, Ronaya. ya, naro, Ya, naro. bayana, Bayana. nabaya, Nabaya. ya, dana, Ya, dana. dana, ya, Danaya. zahaba, Zahaba. nazala, Nazala. nazaro, Nazara. yadaya, Yadaya. azago, Azaga. bataro, Batara. zayana, Zayana. zanaya, Zanaya. asasa, Asasa. sanaa, Sanaa. yaaba, Ya aba. ayata, Ayata. rozako, Rozaka. nazoro, Nazara. ataya, Ataya. wanada, Wanada. ya, 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 ya. Ya, ya, ya. nama, Nama sa, saya, saya yana, Yana. Ya, ya, ya. Nama saya. saya yana, Uh-uh. jero, jero, Bacanya ha, jaro. Jaro. jero, Ya. hajaro, Hajaro. baja, Baja. jaba, Jaba. khoda, Khoda. nada, Nada. saja, Saja. hawa, Hawa. khoza, Khoza. yata, Yata. naja, Naja. haya, Haya. jasa, Jasa. yasa, Sanya besar. Yasha. yasha, Belum. Terus. masha, Masa. Cadel. Masa. masa, Iya. roso, Roso. yado, Yado. khoto, Khoto.
zona, zona, da'a, da'a, ghaza, ghaza, nafa, nafa, yaqa, yaqa, jaqa, jaka, khala, khola, yaya, yaya, ya, haza, hadza, yatama, yatama, najaha, najaha, jaya, jaya, terus sada, 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 syara, terus sara, syaro, syaro, sinnya kurang ya Mas, terus iya. Diulang ya. diulang boleh, nggak boleh? Syara, syara, Iya, so, da, bacanya, soda, caranya, soda, soda, ulangi, so, da, soda, iya, do, ro, doro, zoro, zoro, do, ro, doro, iya, sana, sana, basa, basa, sata, syata, sanya besar, syata, iya, yasa, yasa, syaro, sanya tadel, saro, saro, soha, soha, nama, nama, aza, aza, saya, saya, sola, sola, goa, gowa, syako, syako, nazo, nazo, zohfa, zo, bulat, iya, zofa, dofa, iya, toha, toha, naza, naza, koka, koka, khosya, khosya, sanya besar, khosya, iya, masih kurang, terus, khosya, iya, naza, naza, soda, soda, jama, jama, sya, sya'a, sya'a, yaya, yaya, yado, yado, ayo Mas Nur, ada, 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 ba'a, 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 ba'ada, 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 ra'ata, ro'ata, ta'ara, ta'aro, atara, ataro, rota'a, rota'a, abaso, abaso, so'atba, so'aba, yagodo, yagodo, goyado, goyado, hazaro, hazaro, kha'ala, ulangi, titiknya di bawah, salah, ja'ala, ja'ala, syatoka, syatoka, nabago, nabago, goyaza, goyaza, sagofa, sagofa, atako, atako, mana'a, mana'a,
azala. Titiknya 3. Ulangi. Oh, yang saya baca bawahnya. Oh, atasnya. Iya. Sakola. Sakola. Baju koko ulangi. Sakola. Sakola. Terus. Nazoma. Nazoma. Rohako. Rohako. Wasa'a. Wasa'a. Azala. Azala. Na'asa. Na'asa. Gowado. Gowado. Yawodo. Yagodo. Ya, Goa'a. Go'a'a. Khotoba. Khodoba. Hadama. Hadama. Rohoko. Rohoko. Azoma. Azoma. Sorofa. Sorofa. Anako. Anako. Yasa'a. Yasa'a. Wajada. Wajada. Syagola. Syagola. Gosako. Gosako. Dohaka. Dohaka. Tolaba. Tolaba. Akhoda. Akhoda. Wado'a. Wado'a. Zajaro. Dia ada titiknya, ulangi. Zojaro. Zojaro. Abasa. Abasa. Batako. Batako. Fataha. Fataha. Zazo'a. Zazo. Zo. Ulangi. Zazo'a. Zazo'a. So'ada. So'ada. To'ana. To'ana. Sabaro. Sabaro. Ghodoba. Ghodoba. Ghosaro. Ghosaro. Hasana. Hasana. Nashato. Nahsyato. Roja'a. Roja'a. Gimana, Mas Ya. Nur? Nafaqo. Salah. Nafako. Nafako. Nafaqo. Nafaqo. Iya. Faqoma. Faqoma. Fakoma. Fakoma. Qofala. Kofala. Qofala. Kofala. Kofala. Farogo. Farogo. Nafala. Nafala. Qobaha. Kobaha. Waqa'a. Wako'a. Fasoha. Fasoha. Jaroma. Jaroma. Wazaka. Wazaka. Tazaro. Tazaro. Hayaro. Hayaro. Yakhodo. Yakhodo. Syaro'a. Syaro'a. Nazofa. Nazofa. Yadaka. Yadaka. Dogoto. Dogoto. Sakola. Sakola. Syafa'a. Syafa'a. Azoma. Azoma. Yasaro. Yasaro. Tobako. Tobako. Nafaro. Nafaro. Akoma. Akoma. Faroda. Faroda. Farosha. Farosha. Ba'aya. Ba'aya. Di sini kurang ya, Mas ya.
Syair kebiasaan Mm. kurang dalam. Terus Sa'ala, sa'ala, nasoha, nasoha, baya'a, baya'a, yaqona, yakona, atoda, atoda, baroza, baroza, waqoba, wakoba, sorofa, sorofa, khoroja, khoroja, syafaqa, safako, zahaba, zahaba, ja'ala, ja'ala, gosaqa, gosako, fataka, fataka, wado'a, wado'a, nafasha, nafasa, ba'atha, ba'asa, khotama, khotama, safala, safala, hasyara, hasyara, syatoya, syatoya, jaza'a, jaza'a, faqada, fakoda, nazoma, nazoma, tuh, kebiasaan tuh, nazoma, ya, ghafaqa, gofaka, so'aba, so'aba, wasaqa, wasako, hayasa, hayasa, sya, ka, ta, ba, kataba, 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 sakalta, terus, sakata, 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 terus, kazaba, kadzaba, akala, akala, hakama, hakama, taroka, taroka, kafaro, kafaro, nakodo, zo bulat, nakozo, nakodo, ya, nakaha, nakaha, fataya, fataya, kadaro, kadaro, hafadho, zo, hafazo, zo, ya, ya, hafadho, mm-mm. zaka'a, Zaka'a, khotoya, khotoya, kata'a, kata'a, doroba, doroba, sana'a, sana'a, na'aka, ulangi, ma'aka, ma'aka, kasyafa, kasyafa, gosako, gosako, wayaro, wayaro, fasola, fasola, kazoma, kazoma, khodaka, khodaka, hakaza, hakaza, yadaka, yadaka, Tuh. yuk mas, La, lana'a, la, lana'a, a, terus, it, la, 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 masuk bawahnya. iya. Tapi ini maksudnya tahu kan ini di Iya. akhir kalimat, di tengah kalimat itu kalau di tulisan iya. Terus La, ba, da, la, ba, da, la, ba, da, labada, la, a, la, a, la, a, la, a, la, a, la, a, jalala, 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 ja'a, jala,
Ja'ajala. La sa'ala. La sa'ala. La do'a. La dolala. La dholala. La naba'a. La naba'a. Wa mala'a. Wa mala'a. La akala. La akala. Fa ba'agho. Fa balago. Go. La. Itu lam. Gho. Lamnya salah itu. Mas yang Iya. tadi dibaca alif. Fa balagho. Fa balago. La salaka. La salaka. Wa khoto'a. Wa khoto'a. Wa khola'a. Wa khola'a. La alaka. Ulangi. Sa'alaka. Sa'alaka. La la'ama. La la'ama. Wa halaya. Wa halala. Wa halala. Agak ngantuk. Ya udah malam. Iya. Bentar, belum keluar ya. Jama'a. 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 Amada. Amada. Somada. Somada. Zolama. Zolama. La akhoda. La akhoda. Hamaza. Hamaza. Nafaha. Nafaha. Ghanama. Ghanama. La asada. La asada. Yamana. Yamana. Balago. Balago. Zoma'a. Zoma'a. La amaro. La amaro. Kamada. Ulangi. Kamada. Kamada. Toma'a. 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 Dowaya. Zo. Do-nya bulat. Zowaya. Dowaya. Iya. La aqoma. La akoma. Zamala. Zamala. Sona'a. Sona'a. Malaka. Malaka. La azana. La azana. Hajama. Hajama. Kazaba. Kazaba. Hashama. Hashama. La alala. La alala. Dohama. Zohama. Basama. Tasama. Kolama. Kolama. La akala. La akala. Terima kasih Bu Anti. Yuk Udah saya lancar ya. bacanya. Lumayan. Udah ngantuk yuk. Jangan banyak-banyak. Yang penting udah pinter. Iya, Pertemuan alhamdulillah. perkenalan ini ya. Yuk. Baca. Iya. Naharo. 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 Syahada. 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 Halaka. 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 Rohako. Rohako. Kahana. Kahana. Sahaya. Sahaya. La alafa. La alafa. Dohasya. Dohasya. Kahala. Kahala. Hayama. Hayama. La akhoza. La akhadha. Lahaba. Lahaba. Ahada. Ahada. Zohasya. Zohasya. La ajaza. La ajaza. Tola'a. Tola'a.
Koharo. Koharo. Hamasa. Hamasa. La'afala. La'afala. Wamana. 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 Masa. Wamana. Ngantuk. Mana. 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 Maaf. Iya. Kala. Kala. Mana kala. Saya kaya. Kaya. Manakala saya kaya. Kenapa kau kaya? Maka. Sahaja. Saja. Kalau saya orang kaya ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Banyak uangnya, terus buka usaha. Amin. Jepang lagi ya. Sekarang apa gimana lagi di negeri sendiri kan susah cari duit. Apalagi di kampung saya. Di kampung saya paling banter cowok tuh jadi tukang ojek. Yang kerja di pabrik cewek-cewek yang laku. Akhirnya itu tadi ya efek produksi. Kadang-kadang karena suaminya di rumah, istri yang gaya berangkat, ya begitu deh jadi kebalik-kebalik. Yang nyuci suaminya, ngurusin anak suaminya, istrinya kerja berdandan ria. Ya Allah, pulang-pulang berantem kadang-kadang karena capek sih istri kerja pagi. Allahu Akbar ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk keluarga sakinah mawaddah. Pak, saya boleh tanya lagi, Pak? Kenapa? Itu enggak kayak ini. Bata ada ya kaya ya. Iya, kayak di rem. Ya, nah karena kalau nggak direm seperti itu bunyinya kayak batah, jadi H. Oh, berarti kalau misal bata, itu nggak apa-apa ya. Yang penting nggak bocor gitu ya. Nggak kayak ada hanya. Persis. Bata, taba, ya. Dari dulu nyimak kok kayak ada kanya, kenapa? Iya, seperti ada kanya mungkin untuk menghindari supaya tidak ada H ya. Bata. Tapi kita yang baca juga nggak ngeh gitu. Karena kalau ada K jelas-jelas K kan Batak, tabak itu jelas ada K-nya. Tapi orang-orang banyak yang Pak Ari kok ada yang K-nya? Enggak, saya bilang nggak ada K-nya. Mungkin ya yang baca nggak merasa yang ini. Itu karena untuk denger aja. Menghindari supaya bocor, jangan bocor ada huruf lain. Kalau umumnya orang yang fatal itu batah, tabah ada H-nya, padahal nggak ada H-nya ini ya. Oke. Iya. Ma hadza laka naro. Yuk, mulai. Ma hadza laka naro. Kemudian Bata. Terus taba yana naya ya-nya pendek naya kemudian tanah itu pendek tanah nata yaba baya bayana kemudian abada ain abada kemudian kemudian rohama
Rohama. Rohama. Kemudian nih. Yuk. Sabata. 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 Kemudian. Zabada. 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 Tawaba. 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 Ada wakmannya. Tawaba. Tawaba. Ya, ulang lagi dari sini. Tawaba. Ulang lagi awal. Tawaba. Tawaba. Masalah kita panjang. Ya. Lagi. Ya. Tawaba. 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 Jahada. Jahada. Fa'ala. Fa'ala. Saqala. Saqala. Kataba. Kataba. Nasa'a. Nasa'a. Tolaba. Tolaba. Gozawa. Gozawa. Alama. Alama. Hasada. Hasada. Na'ama. Na'ama. Lahaba. Lahaba. Dolala. Dolala. Nana'a. Nanana. 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 Nana. Nana. Nanana. Nana. Gitu ya. Nana. Nana. Dua lagi ya Mas ya. Udah ngantuk kayaknya nih. Iya. Ya, ntar diulang-ulang. Yang penting kan pertama ya. Nanti mintanya jangan malam-malam banget. Terus. Mori, udah keluar belum? Oh, lanjut terus nih. Iya, lanjut terus 2 lembar lagi. Asoba. Asoba. A'ada. A'ada. Kholaqa. Kholaqa. Zohara. Zohara. Yasha'a. Yasha'a. Shin. Yasha'a. 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 Aqama. Aqama. Zoma'a. Zoma'a. Toma'a. Qama'a.
Ghasaqo. Ghasaqo. Qatala. Qatala. Wa'ada. Wa'ada. Jama'a. Jama'a. La mana'a. La mana'a. La asara. La athara. La akhoka. La akhaka. Fahamana. Fahamana. Terus? Oh, udah turun. Nih, yang bawah. Nabadha. Nabadha. Halala. Halala. Balagha. Balagha. Zahaqa. Zahaqa. Afala. 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 Ghamada. Ghamada. Malaka. Malaka. Falaha. Falaha. Tasyabaha. Tasyabaha. Ma'arafa. Ma'arafa. Wa sholawata. Wa sholawata. Mas, suaranya tuh kalau orang Sunda bilang ngosom ya. Masih. Mas. Oh, masih kan. Om kudo, om syama. Masih gitu. Artikulasinya belum jelas. Dilatih ya. Oh, Lagunya iya. nanti proses lah lagu ya. Ya, Kenapa, sekali Pak? dilatih nanti proses lagunya masih kadang-kadang nyumbang ya. Kalau nyumbang mah boleh, sumbang mah jangan. Ya nggak apa-apa. Kemudian Aqada. angkoda panjang. Aqada. Angkoda. Kasaba. Kasaba. Khotama. Khotama. Somada. Somada. Ba'asa. Ba'asa. Ghafala. Ghafala. Kholafa. Khalafa. Jabala. Jabala. Khotoba. Khotaba. Malaha. Malaha. Bayana. Bayana. Kasaba. Kasaba. Kholato. Khalata. Pendek. Khalata. Kholato. Pendek ya. Kholato. Ya, kemudian Azoma. Azoma. azama gitu ya. Azama. Nasyara. Nasyara. Arodo. Arada. La'aza. La'aza. La'asyara. La'asyara. La'amana. La'amana. Sodaqotaka. Sadaqataka. Amanataha. Amanataha. Fa'amataha. Fa'amataha. Iya, bagus Mas. Allahul Azim.
Satu lagi, 20. Oh, satu lagi. Satu lagi, ya. Nggak apa-apa. Ya, Mas. Halaka. Kepanjangan. Jangan kepanjangan. Ya, panjang tapi jangan kepanjangan. Halaka. 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 Kemudian. Halaka. Iya. Halakata. 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 Kalau bahasa Jepang, halakata. Apa sih artinya? Ada artinya nggak? Nggak ada itu. Oh, enggak. Terus artinya apa? Arigato ada. Oh, kalau arigato apa? Terima kasih. Oh, saya pikir arigatal, gatal-gatal. Arigato. Arigato. Oh, halakata. Oh, nggak ada ya? Bahasa Jepang halakata nggak ada? Oh, nggak ada. Nggak ada. Saya pikir ada. Halakata. Oh, hush. Iya, salam dari Rahmah katanya Mbak Mas. Halakata. Iya, banyak penggemarnya Rahmah. Pahala. Tadi ya. yang ini ya. Pahalaka. Halakata. Halakata. Pahalaka. Pahalaka. Qotala. Qotala. Qotalata. Qotalata. Faqotala. Faqotala. Hadama. Mas Om Holis kenal sama Rahmah nggak? Enggak. Oh, yang suaranya suka ngajar di sini yang enak tuh. Mas Saya yang gitu. Baru dengar. Nanti ada ya. Suaranya ciri khasnya, ada khas tersendiri. Oh. Iya, ada Mbak Wanti tadi ngajarin di sini ya. Ada Mbak Eni, mirip-mirip, ada Mbak Eni, Mbak Rahma tuh suaranya suara-suara lembut-lembut gitu. Mas lagi ngapain gitu. Terus ditanya, Rahma sama siapa di sana? Yuk, hadama. Hadamata. Mana hadama ini dulu, hadama dulu. Oh, ya Hadama. Hadama. Hadamata. Hadamata. Fahadama. Fahadama. Soro'a. Soro'a. Soro'ata. Soro'ata. Fasoro'a. Fasoro'a. Doroba. Pendek. Doroba. Doroba. Pendek dulu baru panjang nanti. Yuk. Iya. Doroba. Dorobata. Dorobata. Fadoroba. Fadoroba. Ini latihan ya. Latihan disiplin mana panjang mana pendek. Karena dalam Al-Quran panjang pendek punya makna. Kalau dalam bahasa ini sama. Rahmah sama aja. Panjang pendek tidak merubah arti. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu ada artinya ya. Kemudian, kok rahmahmu dulu ya? Rahmatalil alamin. Rahmah. Kemudian. Hajama. Hajama. Hajamata. Hajamata. Fahajama. Fahajama. Qawama. Qawama. Qawamata. Qawamata. Faqawama. Faqawama. Rozala. Rozala. Rozalata. Rozalata. Farozala. Farozala. Sudah pinter ya. Cuman untuk lebih bagus lagi,
Nah, di sini ada kelas umum yang gratis. Maksudnya nanti tanya Mbak Wanti. Mbak Wanti kasih tahu dong di grup kalau ada pengajian gitu. Ada Mbak Wanti, ada Bu Siti Asia, ada Ustazah Rahma, Ustazah Eni, banyak ya. Ustazah Wanti, banyak kok di sini. Jadi nggak harus dengan saya aja gitu. Ada waktu, ada kesempatan, pokoknya mah itu. Cuman udah gabung di grup belum? Sudah, saya masuk 2 grup. Yang Grup berapa? Yang umum sama itu privat itu. Oh iya, nanti ada pemberitahuan di situ kapan ngaji. Nanti Mbak Wanti minta kabar juga, Mbak Wanti kalau ada pengajian, tolong dong aku kasih tahu juga di grup umum gitu. Jadi untuk semua pendengar ya, di sini ada grup privat, ada grup umum ya. Grup Mustami, kapan ngajinya? Kalau Mustami ya namanya pendengar mah saya ngaji pasti silahkan dengerin, dia dapat pahala. Itu ingin nyoba, tapi memang denger doang nggak cukup, harus nyoba. Nyoba nanti ada grup umum, ada grup privat. Bedanya apa? Cuman bedanya dikit doang. Kalau grup umum gratis 100%. Kalau grup privat ya saling membantu lah. Untuk listrik saya, internet saya, untuk rumah yatim. Jadi sekali ngaji, alhamdulillah nanti untuk beli semen, 2 sak kan lumayan ya. Bukan lumayan lagi, alhamdulillah. Tanpa seperti itu, rumah yatim kita tidak bisa terbangun. Jadi kalian memiliki andil dalam kebaikan. Ya, nggak munafik lah ya untuk membantu semuanya. Pak Ari minum, Pak Ari makan juga kan nggak gratis gitu ya semuanya. Tapi tidak semuanya uang di sini, semuanya ada aturan mainnya, semuanya ada kebersamaannya. Tanya Bu Wanti itu, banyak sekali muridnya Bu Wanti sekarang ya. Di sini betul moto saya, hari ini jadi murid, besok sudah harus jadi guru. Jadi Mas Olis juga nanti ada teman-teman di Jepang, kalau kau sudah seperti ini bisa ngajarin kepada yang lainnya. Ya. Iya, Insya Allah. Harus punya murid, karena kalau punya murid biasanya cepat pinter kita dan pahalanya ngalir terus. Terima kasih Mas Olis ya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan ditanyakan ya. WA saya kan tahu kan nomornya ya. Iya, ada. Mau tahu nomornya Mbak Rahma nanti saya kasih tahu ya, kasih nomor ya. Mbak Rahma, Mbak itu ada ya untuk belajar. Pokoknya semangat, ada Mbak Sofi di sini. Banyak kok yang lainnya. Ada Mbak Siti Raihan, Bu Armi. Banyak pokoknya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.